Pemirsa Rahina Nimangkin nepet ring Rahina tumpek krulut pina ke puncak Pujawali Kayangan Jagat Luhur Natar Sari Apuan Baturiti Tabanan. Pujawali Warsani Mangkin ngerauhin sawetara 6 dasa tapakan barong sungsungan umat saking Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Miwah, Jembrana. Pemangku Gede Kayangan Jagat Luhur Natarsari, Ketut Mastrum, pengenter upekara Jero Mangku Wayan Sarwo, manggala prawartaka Pujawali Imade Atmaja, Sekretaris Panitia Imade Cendoarse, Bendesa Adat Apuan Ketut Murtane, saha penyarikan pura Imade Swastika Mausang, ring pemargin puncak Pujawali puniki kemargiang pecaruan raris ide susunan betara sakti nawasanga kairing mesucian ring beji, ring tengahin wengi pinaka adi ning karya, ide betara sakti nawasanga tursamian tapakan Ratu Gede Miwa Ratu Ayu, tedun kabeh, katuran upekara penyejak buana, sani kejangkepin antuk ngendak kalangan wali sesolahan. Ide betara nyajar selami 3 rahina, tur karya kesinap mupuk kembang ring rahina anggara dasa Juni, gala wengi antuk tanggal 11 Juni ring gala semeng sawetara gala 3 semeng. Kaptiang lintangin Pujawali sani kemargiang nyabran warsa puniki, sidang ngicinin umat kerayuan tur maning kesukertan. Om Swastiastu, age mabidawag gisyang awalin na anggo prawartako Pujawali yang Kayangan Jagat Luhur Natarsari. Tinggian tadi asa puniki sampun pemargi ditakala puncak Pujawali ring Rahina Sani Mangkin namun tumpak krudut kita kali punika tinggian tapakan Ratu Gede sampun kirang langkung 65 sampun napak ring yoga niki ring Kayangan Jagat Luhur Natarsari mati ring tengah wengi mulai jebol ring jam 12 nika ida turun kabeh mati aturan menjadi nampak berdiri ida jagi membahayu jagat kalian seperti lagi akan berikan turun negara kemudian keukasan waktu tidak tingkap kewisanan Kayangan Jagat ini Kayangan Jagat Luhur Natarsari Apuan. Juliana, Bali TV.